Punsang ni somni le panni November ni somni le paruk ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu zong te in javain chibai thau ule Russian President Vladimir Putin athu rol puile athachang dol tuber Belarusian President Lukashenko chuan thuchua asiama Daily Expression report anpek dan chuan infrastructure chi hrang te civilian omna mun chi hrang te chu Russia hian abeile mai theni tin hapong zara President Vladimir Putinan milem chai thayang maya adu dua achai koithin Alexander Lukashenko Belarusian President chuan Kyiv hian Ukraine ramchunga indona kalme ka hian Russia kuta inpek na thu hapuanga anin pe ani lo chuan Ukraine rampum pui chu voile khatan nuai chiat vek na chu atheng ngai donani atia chuwangin Ukraine sarkar le sipai jongjong ta hian inpek na thu hanpuang turani tin thuron apea hei hi antilawani chuan Russia chuan rampum pui huapin nuai chiat vek atumani tin hasoibok Belarusian President Lukashenko hian hasoi jaldan chuan Russian missile chu strike nei turin muntam taka choplu ania frontline na muntam taka frontline nunglampanga heng Russian missile ta hi anom meka Ukraine rampum pui chu nuai chawek turin missile strike hi nei turin hanin buat sai meka chuwang chuan Ukraine sipai jongjong tele Kyiv hian inpek na anpuang ani lo chuan Russia laka hian chiat na rap thak tak antong don ani ati Lukashenko hian engkim mai hi Ukraine kuta awmem mi thil jongjong hi Ukraine kuta awmani lowa he thu pui chungchanga hi chuan President Zelensky le Ukraine hena hian inrol na kanai dona ankara hian inrem na awm theina turin voina po hian thucha kasoya achan chu Ukraine mipui te hian chiat na rap thak tak antong dona mipui tam tak ten nun na anchan theina tur chu anma hian chhop chu animeka Mase chung chu siam tra in biak na mga chinfel handu ni lo chuan Russia in tuna indona kalpui dan baka step thar hazole tur chu Ukraine rampum pui nuai chiat vek he ani donani ati President Vladimir Putin chuan ati ratang to khan heng thu hi engma asoi ngai lawa Ukraine sipai tane na hanin beina po hi indona ti in voi khatma President Vladimir Putin chuan ala soidu lawa Tuntheng hian military operation ti in soi alani zela mase Ukraine ramchunga hian indona puitling war chupuan hani ni chuan Ukraine hi azawain hachevek dona chu risang tak ani ti President Vladimir Putin hian ashria anram thleng point President Vladimir Putin hian achan ve thai thoboka mase chung thil tilo thailo chuan western tangrol pol tele NATO te Ukraine inpek du lo na wang te hian athleng ngai dona Ukraine hian annexation Russia in alopom to chin chu apek let ngai atrula chuwang chuan heng rambung than sang pali te hi Ukraine hian chulet lowa inpek na thu anpuang ani lo chuan lo thai loin Ukraine rampum pui nuai darvek na tur thu pek chu ati chuangai hangai donani atibok tuna hian khovel ram sang ta chuan namlen nam anga in entran na chu ankalpui meka chu Germany hunlaya Hitleran ro harel hunlayang mai khan Russia chuan entran na atok meka mase hei hian thilthra in thilthalo jok anghong chuak ngai dona Germana hunrai tak chung dictatorin rowarel lai khan Ukraine ramchunga President Zelensky an rowarel ang che hian an ramchunga ami puite entran na anaya President Volodymyr Zelensky po hian aram chunga chengai mi puite abik takin Luhansk le Donetsk region cheng ta chu ramdang mi ang main haena development engma an area chunga hian hakalpui du lo wangin chutianga namle nam in thir hranna chu Zelensky hian athil kalpui dan hania chu President Vladimir Putin hian adu lawa Russian mi anram chunga om ta chu Zelensky hian nasa takadaw dalin ti du danale ngai sakna rap thak tak mai asipai thachakna mangin alo siam toa chu German dictator Nazi leader Hitleran hanram chunga rowarel danang chia kha ania ti chuan khati hunlai khan mi maktadoi somthum chuang zatin nunna anchan phatoa khatiang thil kha tuna hian thlengnon tirle turin President Volodymyr Zelensky le athurol pui western tangrol pol ramsang tele US ngai po hian chu annor chuak ngai dona hei hi uluk takin longai thaula Germany dictatorin fascism akalpui danang chia kha tuna hian Ukraine ramchunga kalpui hani wangin
chumi chu do dalin ke kan pen me ka voina hian khani kha tuin nge la thei ngil lowa la threng ni Belarus le Russia chuan engtika ma kan thei ngil don lowani ati hetianga Belarusian President Alexander Lukashenko hian thu chua asiam hnuloka hian Forbesson report anpek dan chuan Ukraine noi bo vek na tura an sipai te tranpui tu tur Russia high-tech artillery system chu Ukraine ramchunga thonlu ani toni ti an pungjara he artillery system tunlai thiam na sang tak manga an duan hi changkang takmai ania Mase Forbesson report anpek dan chuan Ukraine ramchunga Russian sipai hantirlu ta chuan Herald thuam hi an duangin han mang thiam lawani ti in an reporta Herald thuam changkan na chu artillery fire control system hanti mai artillery chisang tranga silai le bom an ka chua theina thin ta chu Herald thuama hian bel hania heiba ka hian drone chisang te hei hian achom boka he artillery chunga tang hian drone tam tak control thai ani don boka radar system changkang berber manga thuam ani boka modern howitzer anti mai indona tana ral thuam hlom tak mai chu he artillery system hian howitzer ten anti thayang zong chu ati thaivek don boka tin rocket launcher ange mozat apai boka tichuan he artillery Russia high-tech artillery system anti hian Herald thuam chetvel thaidan tur anjia chuana Forbesson an tarlan dan chuan second som chungla kin ral thuam apai zong te hi akap chok kimvek mandona tin radar system zong po mantlakin asiam halvek manin an report bok ane hei hi Russian sipai ta chuan nal takin mangthiam se chuan Ukraine tan hian tornara thlak tak thlen tu turle antana bei hu phurom berta jingami hani dona Mase Russian Army Northern Military District in Thuchu Asiam dan chuan Herald thuam hi Russian sipai ta chuan nal takin an mangthiam tok lawa hei wang hian atangkai turangin indona ground na hian atangkai talawani antibok Forbesson report anpek jaldan chuan Northern Military District paka hian Army District dangsang atangpua report anpek danin Moscow chuan Herald thuam mandan hi ulukjokin sipai ta hena training hapemek ni in an soya ti chuan hengmi te hi an lo kira Herald thuam hi an man thai huna chuan Ukraine rampumpuya hian chiat na lian tham tak mai chu athlen tir thai ngai dona Ukrainian Armed Forces and Counter-Offensive Operation an nei zong te po ti hlo cham thai tur le lo dang chat tur hian ha chak tok dona ni tin han soibok hetianga Russia in buat sainalam media sang ten an pon choi lai hian Al Jazeera chuan report anpek danin Ukrainian official ta chuan thu chua an siama Ukrainian Armed Forces ten Russian sipai taku tatranga Kherson khopui anlak let nuwa khan Russia chuan nasa takin haron beizuya bomle silai mu tam tak aron sura chungkara chuan mi pui ta chu lau hlopin hanoma ti chuan civil mi poiselo mi somlai mai nunna anchanta ni tin han reporta Ukraine ki city zingami Kherson khopui Ukrainian Armed Forces ten anlak let nuwa hian Kherson khopui hian Russian sipai te lakatangin voitam tak bei alo tok towa Al Jazeera chuan thariat chungzat mai Russian sipai ten Kherson khopui hi anop nuwa tuna chuan nor chua anita he khopui atanga anin withdraw anin lak chuan nuwa hian Russian missile le rocket hlom tak ta chu khopui chunga hian haron tladeu renga direction sang kil tin atangin Russian sipai te hian anron ka pani antia Kherson khopui chung hi nizan raito tak thengkhan Russian sipai ta chuan bomnen hanla beizui zela voinlama hian engtiang takana sain nge Russian sipai ta hian anla bomzui zel tero chu hriat thei alani rilo ani mase kan soita kang khan Russian sipai ten Kherson khopui an beina wang hian zirtopni aringot khan mi som chuangin nunna anchana heng nunna chan zong hi civil mi poisoi vek ani thu Al Jazeera chuan han report bok ani heba ka hian nimin pia ningania pokhan Russian sipai ta hian voisom nga pali chuang Kherson region chunga hian bom hanron tipuaka henga wang hian mi puitam takin an turani tin han report bok Al Jazeera hian thalak nen afin fiana antar chok veka henga hian civil mi poisoi te an chena mun building tam tak chu Russian sipai ta hian Kherson khopui chunga hian anti chiani ti chiang takin halanga civil mi poisoi te an chena mun building ka chiat ani wang hian building chunga hian thren khat chu an thia an ruang hi mu thein awm boka mase YouTube lampanga hian tarlan harem chan lo wang le danin aphal lo wangin kanron dalang theilowa
ti chuan mitam takta chuan an u te an nu pui te an nu le pa te an chana mituinen an thlir ngot mai ani tuna hian Ukraine rampum pui chu 0°C noilama awm vek towa avotle to maya khopui mun krang ta chu are thriap phropa an ko thler ta chu vur surin akhu pather thura ma se hetiang kara hian Ukraine mi pui ta chuan electric current supply chu an nei tlem tial wangin har satna an tok chhomek zela tuipo akhal zela wangin tilumna tur man ruwa han nei thatok lo boka hei wang hian mi pui ten tui thiang hlim in tur an tla chamtran meka essential commodities tia kan sai thin ni tina kan nu natana poimo le kan man ngai thin alowa kan om theilo chu Ukraine mi pui ta hian supply an mu thatok tolowa Ukraine ramchunga hian leichung rel thuk takatranga an pam chua thin kot khera tuipam na khol anda te heng manga an pam chua chau hi in thayani towa ma se chu po chu choi chop zel hangai wangin Ukraine mi pui ta tan hian dam kho chuana turatana an beina kong hi akhir khan hle toni tin han report bok voin November ni somni le parukhi Russia in Ukraine aruntir February ni somni le pali trangkhan ani jahni samsari le parukna hani towa Kherson region chunga heavy fighting hanti mai indonarap thak tak achua wangin Kherson region pumpuya hian indona chuak angangai ania chuwang chuan indona chuana hmun bi khi chinchia ran ani lawa The Study of Foreign Report anpek dan chuan voinlama hian Donetsk region le Luhansk region ate Russian sipai te le Ukraine sipai te indona rap thak tak mai chu athleng meka heng anin dona sat zolna hmun te hi rubisne khopui bulloka nasatakin indona athlenga heta hian mitam takin nunna anchana limena tranga hlalaute a indona athleng boka lisichangsa nasatakin inkana athleng boka popasna le bakmut hmuna Russian sipai te le Ukraine sipai te natakin hanin norton boka helai hmuna hian heavy artillery chi hrang ta chu nasataka man ani wangin mipuiten an tur na sahleni in an soiboka ti chuan Donetsk region chunga Adivka le Donetsk khopui la tur hian Ukrainian Armed Forces ta chuan beipui an thlaka Donetsk khopui hi lak ani trap towa mase Russian sipai ta chuan Adivka le Donetsk vela hian nasatakin tran an khoa heiwang hian in ka ton na le in norton na chu athleng meka tuzokin nge ramlak zau beldon ti hi chanchin kanbo sailai thleng hi chuan hriat thei ani rilo ani tianga Russian army tele Ukrainian Armed Forces te nataka indona muala anin beimek lai hian munhla tak atrangin Russian sipaitan missile le rocket manga Ukraine khopui hrang te abik takin power and electricity energy omna hun le anpek chuana hun station tam tak ta chu anbitum chunjom zela Al Jazeera in report anpek dan chuan Ukrainian National Power Grid Operator Ukrainargo chuan report anpek danin Ukraine local time nizan darsari thlengkhan Russian sipai ta chuan hebei pui hi anla thak chunjom zela mi puiten anturna sahle to chungin Russia chuan atop san dulawa tuna hian electricity supply thinjongjong chu power station power grid te nasataka anti chiata wangin za somthumvel chau pek chu ani to mase mi puiten anma mo na anasate ma wangin sarkar hena hian mi puita chuan anma mo power supply chu pechuak chunjom le thoi turin han nge na chu tiang tur chuan malak na chaktaka kalpui ania mase restore ama anga kalpui le tur chuan hun reizok ala o donani tin thu chua an siambok ane Ukrainian National Power Grid Operator Ukrainargo hian report anpek jaldan chuan President Volodymyr Zelensky point nataka anorawangin repair crew hanti mai heng thilchia facility chi hrang siam thatna thoktu crew member ta chuan chol lovin na anthoka darkar khatpo chol an nei lawa engtiklai point power grid thi siam thaturin theitop choin ma anla na anthokrenga darkar khatpo an chol lawa mase chuti chungchuan har satna antok mek zela power grid than khat siam that an tum mek ta chuan Russia laka tangin bei anto non fawa wangin heng siam that na han tho te hi akal chaktok theilawani tin han soibok Ukrainian electric current han siam chuana mun le an supply na mun pui Russian sipaitan han ti chiat sakba ka hian Kiev khopui dai fam lokom building lian tak mai palizat mai chu Russian sipaita hian an kap cheveka President Volodymyr Zelensky chuan headset na rap thak tak mai hathlen na mun hi
Amunat loin Aenfia Kiev Kopuya Tranga Marlampang Visorat Muna Ania Heng Story Building Tia Ansoi Building Lian Le Ropui Tak Tak Mai Russian Sipaiten Anbom Chiat Zinga Hian Emergency Center Henge Moza Tauma Chu Mipuite Ven Him Naturle Chanchu Ani Taina Turte Mipuiten Anma Moang Zela Tui Supply Anpek Chona Muntele Electricity Te Mobile Communication Center Te Ani Boka Heng Munpoi Mo Tak Tak Mai Russian Sipaiten Anti Chietawang Hian President Volodymyr Zelensky Chuan Arang Thayang Perin Heng Munma Zongzong Hi In Sonin Amma Anna Thuang Khan Pangai Takanna Anthole Thainan Le Mipuiten Khowotawanga Nunna Anchanna Le Tui Thiang Lim In Tur Han Nei Lo Wanga Thina Rap Thak Tak Chu Athen Mangain Na Thok Tu Zongzong Ten Building Dang Lua An Na Chu Pangai Taka Thok Chunjom Le Turin Adu Thu Hasoi Bok Ane President Volodymyr Zelensky Hian Hasoi Zeldan Chuan Mayor Vitaly Klitschko Chuan Na Athona Tam Taka Chuan Harsat Na Atok Meka Kiev Kopui Chung Le Ache Vel Adai Fem Vela Te Emergency Shelter Henge Mozat Buat Sai Ania Henga Hian Ukrainian Mipui Tam Tak Te Chu An Chengin Han Khosa Nun Khochua Beisain Heng Mun Te Hi Andron Pana Mase Power Supply Haum Tak Lo Wangin Chungmi Te Chuan Harsat Na Antoka Lumna Pechuak Thai Chi Heating Facilities Chi Rang Rang Te Chu Ti Chiat Ani Boka Wangin Emergency Shelters Zongzong Te Hi Khovot Noya Tuna Hian Haum Meka Mase Arang Thayang Perin Power Supply Hi An Mule Thaina Turin Mayor Vitaly Klitschko Chuan Chaktakin Na Thoktura Abei Saithu Asoi Boka Mase Ramchung Mun Tam Taka Power Supply Line Hi Nasatakin Russian Sipaiten Anti Chietawangin Mayor Point Duanga Train Na Hathok Thailawa Mipui Te Chuan Lokha Thiam Framri Turin Hangena Annun Khochua Thaina Tur Kong Rang Rang Te Dapa Mania Kong Inzon Turin Hangen Bok Ane Hemi Chungchanga Hian Al Jazeera Chuan Report Anpek Danin Ukrainian President Volodymyr Zelensky Hi Kiev Mayor Vitaly Klitschko Laka Hian Alung Oilo Niin Hansoya Achan Chu Anna Thatokin Alhen Chuak Lawa Emergency Shelter Zongzong Te Hi Chu Uluk Taka Vena Anma Moeng Kim Supply Turin Ruam Han Savek Ania Maseng Chung Na Zongzong Te Chu Thatakin Alhen Chuak Lawani Atia Hunrai Tak Chung Russian Sipaiten Hanbaina Nuaya Hian Hanom Toa Tui Supply Te Heating Facility Te Internet Tele Mobile Phone Link Zongzong Te Chu Tuna Hian Abuai Veka Heng Residential Area Tranga Ronkalkhom Emergency Shelter Ronom Ho Te Hian Harsatna Antopha Kiev Mayor Vitaly Klitschko Le Official Zongzong Te Hian Anti Turhi Thatakin Anhlen Chuak Lawa Mipui Te Antran Puya Anchan Chua Theina Tur Hian An Thei Top An Chua Tok Lawani Ati Mase Al Jazeera Hian Report Anpek Zeldan Chuan Mundanga Po Local Authorities Zongzong Te Hian Anti Tur Zongzong Hi Anhlen Chuak Lo Deu Veka Achan Chu Russian Sipai Te Hian Nataka Annor Na Nuaya Khopui Rang Rang Te Chu Aoma Bomsur Nuaya Te Aoma Wangin Khopui Rang Ranga Authorities Te Hian Malak Dan Turkonga Harsatna Antokani Tiin An Reporta Mase Heng Khopui Rang Ranga Harsatna Neizinga Hian Mitam Takten Tual Chungmi Ten Report Anpek Dan Chuan Sorkarin Emergency Shelter Hasiama Hi Chuan Harsatna Tok Lawin Mipui Te Tuntheng Chuan Hanlaom Thaya Mase Kiev Region Bika Hian Mipui Ten Complaint Tam Tak An Nei Ta Ka Wangin President Volodymyr Zelensky Hian Amuna Ngei Aenfia Kiev Kopuya Mayor Le Athui Hruai An Hathok Tu Official Rang Rang Te Chuan An Na An Thok Thatok Lawa An Ngai Sak Tabok Ani Hei Wang Hian President Volodymyr Zelensky Chuan Kiev Kopuya Mipui Zongzong Te Chuan Uluk Takin Longai Thaula Hei Hi Kan Harsatna Ani Wangin Mipui Ten Min Thlop Na Hi Kan Mamo Taksata Tuna Tranga Darkar Som Nemo Darkar Som Thum Chungin Heng Power Supply Le Tui Supply Zongzong Te Communication Lam Inbiak Po Nalama Harsatna Kanto Zongzong Te Hi Sutkian Man Kan Bei Se Ni Tin Hasoya Kiev Mayor Office Point Quality Work Mipui Te Chan Chua Le Ven Himna Tur Hian An Na Thataka An Tho Zui To Ka Bei Se Ni Atibok Heti Lai Hian Western Ram Rang Rang Te Chuan Ukraine Tranpui Na Tur Le Support Na Tur Hian Thil Tam Tak Pek An La Tiam Mek Zela NATO Chief Jens Stoltenberg Point NATO Trangrual Pol Zongzong Te Chuan An Ram Thewa Heng Ukraine Ram Chunga An Mamo Chi Rang Rang Te Hi
petura kongzau taka hong turin hangen hloma tuna hian Ukraine mi puita chuan ral thuam defense system lampang an mamoa mase chungjongsong ai chuan mi puita hian tuna hian handam khochua theina turin essential commodities an mamoa chung ni tina alawa anom thailo thil ta chu ramhrang ten supply harang theiang bera peturin kangen ani ati Ukraine ramchunga groundna inveina Ukrainian Armed Force ta chuan mason na lian tham tak han soi tur chu an nei chelo na mase anung tol lama antrang lawa Ukraine sipai ta hian Russian sipai ta chu an normeka Russian sipai ta hi mun thren khata tangin in withdraw in anung tol mek zela mase heng mun ta hi lian tham tak le zau tham tak ani lo wangin Ukraine tan hian lotin na lian tham taka chhal tur ani ri lawa Kherson region chunga Russian sipai te annor tol mek nairo Khovela hian Russian sipai te tlom na le mol phona lian tak mai Ukraine sipai ta chuan an siam saka Kherson region na indona chanchin hi Ukraine mi puita hian engtika ma Khovel aom chung jong chuan an thei ngil le to ngai don lawani tin han report bok ani ole khati jong kha tuntrumata chanchin thar kan buat sai thei te nile phot sala kan channel lo thlir tu te la subscribe lo hinom chuan kan channel hi milo subscribe sak thau turin kan ngen le chewa ti chuan lo inen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia